Nturi netete na mbere kwiringira ndebe kenda anenkerwa kura chonga na Meru kithurano netwetete akiaria riria gutirimene na mabisa ba michetho aja Meru ntere chawe chia mwamba Lenturi augite baria bonthe bakwenda gite ki baragikarira na gutewa waritangugire kuoneka ni aria augite no kwithirwa kibwira buru kwithirwa gikijukia ori Lenturi ni amenerete thirikari ya Rais Ruto akiuga we ari mustari ne jwa mbere gutigira atira choka gitine kiu kire kithurano twetete kya 2027 mutugikare na iji Muthenya Narua atongeria ba FKF Meru kumeshigo mbunge kenda Narua ni bariongerete mithikari ntururo kuragite kionga bana Meru kwa wenje gembe na kiariria atongeria bari nturi na enyirite we na kwenda kunenkerwa kigiro kya Meru monkene jwangirijiri mirongo na mugwanja kenda kariba kethira bakiona mpumi chiawe nikiria kugaba ubangi bonthe bari rwirone ni bageretwe na bagwa Prato usina na gogitikia ngabana for example kwibo bai bonde imitheka gota herua iba bai kuo iba bai mbi iba nkumenya urethera imbonoko irethio urethera mama wa bitimbi urethera imuntu gayala kapolio bonde nabo iheretwe so no ntibererwe na batari sovu thina kwa nene family sovu sasa kama munjanipea hii mtihani mimi nishindwe simunipatie hii mtihani muone kama nitapambana naye ama namna gani kwithira ati obo itukona Meru is in the wrong path ni lazima tuone watu wa correct mando yao na we are sharing serious ideas na values imwe that of course kwa tuika antu Meru na taxes ni ukombo isikudhura na kuona mbichi ya why ni ontumbi itumba kwa plawa kikulisolve problems yantu atongeria ba FKF ni ngwataniro bakwiyite guchwana Lenturi na bakiaria bamwe bao ni bethire bakionania wirubwa kumugwata mbaru kurura gite kiu na nkorokire Lenturi netikiririe ngwataniro yao akiuga bajukia gite kiu mwanka twitite bagachokeriria michetho Meru batu tuli atongeria ba federation na chethi tuambirie rwimbo mashabiki wetu wanafuata na mashabiki si ndio wengi raundi ego yengi kamubire yutita first half ikathira wafungwa mbao ithatu noge ya second half akomboa. Mheshimiwa, twekwira tunakuhakikishia ya kwamba wauero no ume namba 2 no kauma namba 1 eita irore aku einga ire akure you only need kutoka mashinani na kumobilize yantu kuoya kura abate oyete kwambiria movement ya mithika fongabana kura iringwe tariki 10 mwezi wa 8 patangazwa then your problem is sorted. Muthiene Lenturi netite na mbere kuinyiria wati gurugwa buria kuga ni bukwendwa ni Rais William Ruto na akionania gwita na mbere kuringa ndebe gutigira Rais Ruto akwana kithurano netwitite. Kazungu anafikiria ni nani kutisha watu hapa si lazima aende ama namna gani? Kazungu ni one term asikie tukiwa mwamba one term pale alikula mbuzi zangu zote akamaliza na hajawahi lipa ama namna gani? Mahindi hata ndeni tuko naye tumwandikie invoice tumtumie ili asirika Kazungu aende asiende. Kiripotrande tosheweru weekendi reakwari etwa ni Mutuge Kare.